Zašto je to nastalo? Zato što je taj hristoljubivi čovjek postao na neki način samoljubiv. I se borio na Hrista i blagodat Božja ga ostavila. I on je pošao odmah za tehničkim naukama, što ste malo rekli, tehničke civilizacije i, ne znam, prašumske etike. To je došlo, to je vreme nastalo u svijesti ljudskoj. I pomislio je evropski čovjek normalno kao jako uspešan, napredan u privredi, u kulturu, u industriji, u politici, sportu i tako dalje. Pa šta sad Bog? Kakav Bog tu ako ja ne bi borio se, tu nema od tog ništa i tako dalje. Međutim, on ne zaboravlja da tu borbanost njegov Bog podržava i Bog mu daje tu snagu, a ukoliko se ne bi on povratio tome u iskonskoj dobroti, iskonskom čovekoljublju Božijeme, taj isti čovjek će doživjeti da njegova tehnika sama mu prijeti. A to on će sam da se plaši u svojoj kući, u svome gradu. I taj strah nije dobar. Onda to još nije napredak, to je onda strahovanje. A vidjeli ste danas čujete često puta ljude koji kažu plašim se sad šta ja znam da mi se ne pokvare kola. Išao bi negdje do Nemačke, nisu baš sigurno, moram neka druga. Znači već strah je u njemu. On iako izgleda glumi nekakvog heroja, ali on se plaši sad obično jedan iz Kalamerija, što se to pokvar neće. A dakle, čovjek koji suzda u Boga, on o tome ne razmišlja. Razlike između toga je recimo onaj koji leti avionom, on ništa ne misli. Zamislite jedan letilac u vazduhu, ogromna sila, on veruje da će stići, on uopšte ne pravi raspravu nikakvu, sjeda ide. A ovo ide i po zemlji pa se boji. Dakle, izgubio blagodat Božju i strah ga spopada baš kroz tehničku napravu. Oče, prije nego što započnemo priču o braku, samo bih još nešto htjela da vas pitam, isto iz svakodnevnog razgovora. Primjer, ljudi tvrde za druge ljude, to je braća, tvrde za drugu braću i sestre koji ne idu u crkvu i koji ne slave i slave i koji ne poštuju riječ Božja, ali koji su pravedniji od mnogih vjernika da se mogu bez crkve spasti. Da li je to tačno? Ako ne čine zlo, iako su dobri, pošteni, vjerni. Znate kako, spast se nije mjerilo sad to da li ste u crkvi ili ispred crkve, ali mjerilo spasenja jeste kroz crkvu. Mora biti, ako ćemo poslušati evanđelje koje kaže ako čovjek hoće da se spasi, znači on se mora krstiti vodom i duhom svetim. To je crkva. Znači, sad, ako i nije kršten, a dobra djela čini čovjek, nemojte sad pomisliti da će taj čovjek propast. Ali kad se kaže na spasenje, da se misli na carstvo nebesko. Znači, taj čovjek može učiniti mnogo dobrih djela. I to čak što manje više, mnogo više nego ovaj što je kršten. Takim okolnostima, recimo da će nahraniti gladne, napojiti žedne, odaniti nage, dati ljudima u novije vrijeme, kao što vidite i uvijek je bilo zapošljenja, učiniti da njegova porodica bude sretna, da ima svog hranitelja i tako da. Ali taj čovjek koji to sve čini, ako nije kršten u ime Oca i Sina Svetoga Duha i nije priznao svetu tajnu krštenja, on u stvari je kao dobar vozač bez dozvole. On vozi, ide i svi mu se dive, i kojom brzinom ide, i kako uspešno stiže u grad i prolazi kroz gradove. Dok ga god policija ne ustavi, on je uspešan. Ali kad ga upitaju, gospodine, imate li vi dozvolu za sva ta tvoja dobra? Pa nemam, šta će mi dozvola kada ja lepo vozim i nikog ne vređam, nikog ne povredio, saobraćaj poštujem. Ne, vi morate imati dozvolu. I ako nemate dozvolu, izlazite iz škola i znate šta sledi bez kazna? Vi ćete biti sad kažnjeni, vi nećete više voziti škola, vi ćete 3 mjeseca oduzeta dozvola, ne znam sad dobro zakone, ne pratim, i novčana kazna. Pa kako ja sve dobro činio, šta je vama? Ne, ali nas to ne interesuje dobro činjenje, nas interesuje dozvola. Tako ti je sa svetom tajnog krštenja. Vi možete sve dobro činiti i to Bog neće odustati, ali kad dođete na strašnome sudu, znači vas pita tamo lepo, jeste vi kršteni? Pa vala nisam, što će krštiti, sve sam dobro. To dobro istaje sa tobom, to je dobro. Ali od nas nemaš ništa dobro. Ti ništa od nas nisu uzeo, a davali smo ti. Davali smo ti svetu tajnu krštenja u ime Oca i Sina Svetoga Duha. Zato ti ostaješ u svome ambijentu, onako kako smo te našli, a krštene ljude propuštamo u carstvo Božije. Po obećanju Hristovom, po svjedočanstvu evanđelja. Dakle, neće propast taj čovjek koji dobro čini, nijedna čaša vode hladne neće propast ako ste dali u ime Božije, ali da ćete ući u carstvo nebesko.
i da ćete doći recimo u zajednicu svetih, ne možete bez svete tajne krštenja, to je tako evanđelski poručeno. Dakle, imate mnogo ljudi, ogroman broj koji nije krštena, dobra djela čine. I ti će ljudi biti spašeni po blagodati Božjoj, po milosti i čovekoljublju Božjem. I nismo sigurni, još nikada niko tu nije potvrdio, da li neće taj čovjek na strašnom sudu ispovjediti ime Hristovo. Mnoštvo, recimo, ljudi različiti sad trenutno ubeđenja verskih imaju jako veliku dušu, jako su plemeniti ljudi. Znači, ne mrze oni Boga. I nisu oni ni Hristomrsci, oni vole Hrista. I čak opominju, naravno u islamskom svijetu ćete naći ljudi, profesora, profesionalni ljudi koji poznaju dobro i hrišćanstvo i islam, oni govore da evanđelje uopšte ne smeta. Ne smeta njima. Znači, to su ljudi već na pragu da kažu: Gospod Isuse Hriste, pomiluj me. Nisam ja znao. A zašto će to reći? Zato što voli da bude još u većem usponu nego što jeste. Znači, on nije taj koji prezire Gospoda, on je taj baš koji traži Hrista. Vidite, kad dođete u islamski svijet, naćete da ljudi govore o Allahu sa strahom, poštovanjem, dubokim. Znači, to su bogotražitelji. Oni stalno, normalno, ko služenje, kako je već ustanovljeno tamo. A dok su to hrišćani već našli. Hristoljubivi ljudi su našli kroz svetu tajnu krštenja, oni su već sreli se sa Hristom, kroz pričešće oni se sjedinili s njime. Dakle, mi molimo se Bogu, nesumljivo svakodnevno, da Bog pomili i spase svakog čovjeka na svijetu koji želi spasenja. Pa i onaj koji ne želi da ga Bog prosvjeti svetošću poznanja istine svoje, da i taj čovjek bude spašen, jer sve su nam ljudi nekako, kako god okrenemo na ovome svijetu, dragi, jer zato što su slični Bogu. Bog je stvorio po svom podobiju. A što oni sad još ne mogu ući u carstvo nebesko kroz svetu tajnu krštenja ili neće, to je njihova slabost za neću, a za ne mogu, Božja milost će učiniti, to pa će moći. Citirat ću: kada su Isusu pristupili fariseji pitajući ga da li sme čovjek da otpusti svoju ženu za svaku krivicu, on im je rekao: zar niste čitali da ih je tvorac od početka stvorio kao mušku i žensku, i reče: zato će čovjek ostaviti oca i majku i prioneće u ženu svoju i bit će dvoje jedno. Kako treba da shvatimo ove riječi, da ih poštujemo i šta znači jedno i koliko mi imamo poremećeno shvatanje o odnosu muškarca i žene? Pa pazi ovo što kažete, poremećeno shvatanje. Muškarac i žena su baš jedno, kao što kaže, bit će čovjek i žena jedno. Dakle, jedno u vjeri, jedno u Hristu, jedno u ljubavi Božjoj. Uvijek su oni dvoje. Kad god gledate na ulici da šetaju, hodaju, rekli bi: pa slušajte, ono je muž i žena. I tako se to i kaže, tako se to piše, muž i žena. Ali kad Bog vamo, kad Božji promisao to sjedinio, da naziva i jedno. I taj muž kaže: ostavit će oca i mater svoji, prilepit će se ženi svoji, bit će dvoje jedno. To dvoje spaja su jedno božanskom silom blagodaću Duha Svetoga. Oto da je vladika Nikolaj lepo učio o tome kad kaže muž i žena su dvoje, a koji spajaju jedno, to je Duh Sveti. Zato od nje dolaze živi ljudi. Mi nemamo života u sebi bez Boga i bez Božje sile, bez Duha Svetoga. Otkud nas živi ljudi od nas? A to mora biti neka život u nama. Taj život je Duh Sveti koji je svuda i na svakom mjestu, koji sve ispunjava, koji je davac života. Dakle, taj duh koji spaja muža i ženu, znači on i čini jedno.